Ko tahi rau, toru te kau mā whā, miriona tāra te pūtea, kua tītari hia e te kāwanatanga hei pīkau i te kaupapa whānau ora atari ana tūria. I raro i te kaupapa hou nei, ka whakatūria he kai urungi a hapuri, hei āwhina i o tātou whānau kua takaiho ki te korokoro o te parata. Mā roihana nuri tēnei kaupapa e wāwāhi ake. He kaupapa hou hei tiaki pai i te whānau. Whānau ora is a different way of working with families which builds on their strengths so they can take ownership of their own needs. E hea kēnei ngā piriona mano tāra kei te whakapaua e ngā tari toko i te ora, engari kāore e kite ana ngā hua. Whānau ora is a recognisably Māori approach in which the family is at the heart of how things are done. Access to it will be based on need, while as for everyone who needs it is likely to benefit Māori in larger proportions than other ethnicities. Ko tahi rau toru te kau mā whā miriona tāra ka whāngai hea ki te kaupapa i roto i ngā tau e whā. Hei whakakaha ake i ngā ratonga, i a rātau paumahi, me a rātau rangahau. Ko e te hika haere ki ngā pau hāpai i te kaupapa. Key people who will either be called whānau champions or navigators, who will be working with the family, and in fact they will be the first port of call. This is about a workforce that will go and work hand in glove with those families to provide better outcomes. Engari hei tā etihi he konga noi ho te pūtea. Kai hea ngā wahi o tēnei ahi o te kāwanatanga kaore kawana, e konga noi ho. I'm concerned that if this new program that is run along Tikanga Māori lines and the Māori concepts around whānau is not given sufficient money and then fails, it will be Tikanga Māori concepts that are considered to have failed. Kei te whakai tēnei māngai a hapuri. Ki o ku whakaaro ai, e konga noi. I runga taku mōhio, e ono nā iwi ko tono mo taua pūtea. It's a starting point, and that doesn't account for the contracts that also will be administered by the providers. So once you put the contracts together with the funding that's going to supporting whānau ora as a program, it's a considerably larger number. Hei tātāri ana tūria, ka ko atu I te kotahi piriona tāra te uara o tēnei kaupapa. Ko te manatū hauora, te manatū whakahiato ora, me te puni kōkiri anake, ngā tari kāwanatanga e whai wāhi atu ana ki te kaupapa I tēnei wā. Ko te mahi nui I nāenei mā ngā ratonga, he whakatū I o rātou ringaringa ki te hia whai rātou I tēnei kaupapa. Roihana nuri, te karere.